Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Joey. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumat apay drama ti kapadasak iti biyag. Agtrab-trabaho ak iti Saudi Arabia, idi nakaptanak iti COVID-19. Nakaro asaam ti impaay na kanyak dahito apasamak iti biyag ko. Inayon tapay agapo iti panagsakit ko, jakon nakaipatulod iti kwarta iti pamilyak dito'y Pilipinas. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joey dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damagak man, nukon-kontakan na ka ni Joey. Kung ka man awagan na kayo, nabayagan asaan ngay mawag kanya. No kastamat lang. Nasaysaya at no aglinipat kami. Ay na, di mo ibagati kasta Lolita. Amumat nga da pandemya. Apay nga di asawa ti karuba mi. Agipawaw itlat tamad. Uray nga da pandemya. Asino ay ati mabalin ko akontakan agayam na. Tagdamagak man. No anyan tinapasamak kini Joey ijay Saudi. Marigata na nga umangas pare. Anyati kayat mo? Ipandakan iti ospital? Amangan matno ijaya ko na matuluyan. Kan may sa awan pagbayad ko ti ospital. Amo mata manon abulan. Asan tayo nagtrabaho? Talaga as andakan apagawi dun. Aging gasaan ka maimbagan. Ano saklangan dito yung boarding house pare? Tulungan da ka. Saan da ka abaybayan? Magyaman na ka. Agpapada tayo a Pilipino. Nasgan laang nga agtitinulong tayo. Naimbaglangan. Tata kayo. Adda ka sinsin ko anors ditoy. Padasag ka kasarita. Tapno iso, ti mga sikasukan ka. Agriring ti cellphone ni insan ko. Imbaglakit din. Hello, Insan. Jenny. Kunak no saan kan ama kontak? Si Kamat ngamin. Di na kun kontakanan. Kumusta? Adda problema, Jenny. Oh, anya dayta? Makatulong ak ka di? So nga inawagan ka. Kasapulak at talaga titulong mo. Insan, mabit lang nga. Awagan ka no madamdama. Naka-duty ak pa ngamin dito ospital. Sige, urayak ti awag mo. Adda na COVID agayem mo? Well, Jenny. Masyanakan ko na. Sapay pamilyado. Ay, amo minsan. Ado ti pasyente may nga adda COVID na. Nataypay kat dagiti dadduman Pilipino da insan. Tulungan taman kit din ni Joey. Saan na ngamin akayat ti ma-ospital? Nas ka na makitak ti kasasaad na insan. Tulungan tayo. Tapada tayo mat a Pilipino. Noel, thank you iti panangit-treat mo kanya ka. Sikamat, kumari. Kumusta niya inaanak ko? Naglaing. Mas ti paglaingan na. Umay mo mat ngamin bisitaan Kumusta gayam ni pare Joey? Nakaurnong siguro na niya. Manumot atawan na niya Saudi. Anya ko mangay ti maurnong dayjay. Kat numanon abulan asaan ngay mauawag. Anya? Marurudak nga rod. Awanan ti allowance mi kadag iti ubing. Amangan mat no adan sa bali na. Diyak mo Wen, adan sa bali na dayjay. Kasta kat iti OFWs. Agbirok da iti sa bali. Padasan na. Kasla na iran rana.
Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di nga gara-ara makidikan ka? Angam ni Joey di silong batang. Malagip mo pa'y lagayam, dayta. Narigat ang malipatan ti first love ako nada. High school tayo pa'y laidi. Si Kamat. Nini. Dito yakon. Taglugan ak ti tricycle. Bumaba akon dito eh. Itulot ka kumaga ti Jibalayo. Saanan? Tada pa'y gatangak apasarabok kadagiti anak ko. O sige, alam lang ang ti cellphone number ko. Tanong ka sa pulam ti tulong ko. Awagan naklaan. Hello, siyak ni Jenny. Jay kasinsin ni Lando aka boardmate mo. Si ka Jenners, akasinsin na. When? Agyaman hak. Tao may daktulungan. Papigsaan ti pakinakam mo ha? Para iti pamilyam iti Pilipinas. Dayta ti araramidak. Kanayon nga karkararagak. Mangan ka amangan. Tapno maabak dayta virus. Di ka paatiw, ha? Makaisamakan ka. Kasta umisam ka. Think positive. Kabaalam dayta, Joey. O anya, mayatan ti Riknam. Mayatan pare. Pumikbig sa akon. Nakatulong ka di kan ka. Dagiti vitamins nga entered ni Jenny. Wen pare. Agyaman ta inik ka nakitiagas ko. Agpapigsa ka. Tapno makapagtrabaho kan. Wen pare. Tapno mapauita kon ti pamilyak. Wen gayam. Mabalin ka di buludak pa lang ti cellphone mo. Kontakak man ti pamilyak. Una. Di mo matimbagbaga idi. Anapukaw mo ti cellphone mo. Adun ti utang ko na imbag anakam kan ka. Pare Lando. Awan day jay. Si kakit di mat. Oh, awagam idan. Hello, Manang. Oh, Joey, apay nga italaang nga umawag ka. Ay na, madandanagan kami kan ka dito eh. Pasensya kayon, Manang. Naikatak naman iti trabaho, idinangrugi ti pandemya. Kan, nakaptanak pa iti COVID-19. Anya? Imakar kami iti kumpanyami, Manang. Apay ajak matan makontak ti number ni Lolita. Unay matday nga asawa mo. Ha? Apay, Manang? Ay na, jakpay matkit din na panagnakan. Ngam kismis dito'y lugar tayo. Nga adda ka no kasinsin narak na alalaki. Anya? Jaka mo nupod no? Ngam jay ka no kumpare yung agnagan iti Noel. Ni Noel? Wan, jay ka no bakit a negosyante ti asawa na. Nas ka na makasaritak ni Lolita, Manang. Jaka mo no kasano ama kontak mo. Ang padasag to ti mapan ije balayo. Alaman nga rod, Manang. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Mangantay ti adu, pare. Tamang rugi tayo manan nga agtrabaho. Sige, pare. Maan ka laeng. Kasla na unag ti pampanunutam Ni bakit ko? Apay ni bakat mo? Adda ka no, lalaki na. Unay matan. Dakla na kaipatulod iti manu abulan. Insukat na kon. Adu, tikas tang asawa. Agawid kasan, pare. Mangrugi tayo pay laeng dito'y baro ang kumpanya, pare. Adda ka din urnong mo. Agpanunot ka na imbag, pare. Imayak dito'y balayo. Ta saan nakakano ang makontak ni Joey? Sino katak ti number ko, Manang? Baro nga min daytoy cellphone ko. Kasta ka di? Kan, apay nga umawag-awag pay lang dadya alalaki. Kalpasan na binaybayan na kami. Ay na, danggamit nga min ti palawag ti kabsat ko Nagsakit gayam ijay iti COVID. Awagan na kanto ka no. Kwarta ti kasapulan mi, Manang. Agbisin kamin a pamilya na. Naimbag pa'y kan Noel.
Tama ito rednak apakanan dito'y nginginaan a restaurant. Ni Joey di. Ijay turo-turo ti papapanan mi. Nga oray anniversary mi. Kasta ka di? Kababain man ngay baga. Ngam day tatipod no. Awatam dito eh. Ha? Anya ti karga day to'y puraw nga envelope. Kita ma. Ha? Kwarta? Para ka na kayong agina. Adunay day to'y. Awatam kit din. Sige. Bayadak to inton agpawit ni Joey. Saan mo nanam naman pati asawa? Mamati ka kanya. At dan sa bali na dayjay. Lolita. Noel. Ay ayatan ka pa'y lang. Aging gaita. Kaasimot ni Joey, insan. Saan ka no asungsungbatan ni bagat na tiawag na? Ni Joey? Wan. Nagadumot at talaga ti pagdaldalanan na. Ay, kaasimot Talaga akaasi. Saan pa yun ang makapangpangan? Gapu iti kapapanunot na. Ay, bayam. Awagak tuman, insan. Hello, Jenny. Hello, kumusta ka? Kastoy, nasaya at mat. Sika. Ay na, day off ko nga min ita. Isuan na langkip ka nga inawagan. Kumusta ka? Kastoy, agpampanunot. Ay na, di mo parigatan tabagim nga agpanunot iti madi. Nagrigat, Jenny. Tinasayaan. Agsasarak na man kiti kada insan ko. Mangitugot na kiti meriendaan tayo. Sige. Makamo ka, Jenny. Nasingpat gayam ni Jenny, anya. Wan. Dayjay ti ka-close ko akasinsin ko. Apay abalasang pailaang aging gaita. Lino ko ti boyfriend na idi, ijay Pilipinas. Kasta gayam. Ita, saan nansan akayat ti makiinayan ayat? Nafobia. Sayang. Sapay nagpintas. Anya tinagtungtungan yu itay? Nagbayag kayo mo't nagtungtungtong. Nagduduma. May papaniti problema iti biyag. Nalaing nga agbalakad dayjay akasinsin ko. Ngam saan na mabalakadan ti bagina. Jak man mo. Angem, nakaragragsakak. No kasarsaritak ni Jenny. Saan aburing akadwa ni Jenny? Nalaing ngamin ang makibagay. Hello, Lolita, bakit? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat. Apay nga itakala nga umawag. Saan ka mata makontak? Ngamin, linipat na kamin. Ammom ka dino sa dinulat taditan ti pagut-utangak. Tapno adda ipakan ko kadagiti ubing. Nagsakita namin. Nagsakit ka? Wenno, adda babaim. Anya? Ammok nga adda babaim. Isu asaan na kami apinat patuludan. Ta isu ti ginasgastusam. Lolita. Ammo konti kalukwam dita, Joey. Dinak maalilaw. Danggan na kumamat, Lolita. Danggam ti palawag ko. Nagsingput-mutan ti manager ti kumpanyayo. Ta pinalubusan da kayo nga agawid. Wen nga ron, Jenny. Makawid ak matlangan. Mailiw akon iti pamilyak. Siyak tumot ti sumaruno. Jak pa nga minalpas ti kontratak kat. Jenny, agyaman ak iti adu atulong mo kanya ka. Si kakit dimot. Kasla ka lasab-sabali. Nag-cute ka man no miss-isam ka. Ala. Jak amo no pudno day ta nga ibagbagam. No baruak pay laeng. Arman ka kuma. Aday ta ka manen. Jak ilibak, Jenny. Adda pa naggustukan ka. Ngam addamat nga minan pamilyak. Joey. Pasensya ka na. Tilay bagbagak.
Inyebkas ko lang tiriknak. Amok mat nga imposible ang maadaan tayo iti relasyon. Iso apasensyakan. Pare, agsingsing pat kay Jay Pilipinas Agsubliak pa'y dito eh. Kat nagsubli ka, siyak tumat ti sumublat nga agbakasyon. Awan ha. Sulitan tumat ti bakasyon mo. Umawag ka lata, no addakan ijay Pilipinas. Pare. Anadam ni Jenny para kanyak. Jakman amo day jay akasinsin ko. Kasta unay tila dingit na. Idi na amuan na, nga agawid kan. Uray siya. Naladingit akmet. Ngem. Nasken adumistansyakan ko na. Tano ka na yun kami ngagkit kita. Ad-ad-damat nagtirik na ken ko na. Amo, pare. Balasang ni Jenny. Ket amok ang makabirok to iti lalaki amang ipatagkan ko na. Joey? Idi pa ila napalabas nga aldaw asimbang patak manang. Awan mat ni Lolita iji balay. Ti katugangak a babae tinasang patak. Akadua dagiti anak mi. Anya? Ayan ka di ti asawak. Umunag ka man. Tadito'y unag tangag sarita. Manang. Ay naading ko. Nagdamdamag kadagiti gagayem kan kakabagyan na. Ngam saan damat amay baga no sa dino ti ayan ni Lolita. Anya? Ado ti mangibagbaga. Nga agdenden nada kanon kin ni Noel. Ngam saan da nga amo no sa dino ti pagnanaedanda. Makabulan gaya man asan ang nagpakpakita kadagiti ubing. Pasaray umawag ka nula ang kadakwada amang kumusta. Manang? Baknang kanugayam jay kumpare yo asimurutan na. Ado ti kwarta na, tada pasugalan na ijay Manila. Apay anaramid kanyak da ito'y ni Lolita. Manang. Apay. Aging gaita, dakkel asaludsud kanyak, no apay ana itured ni Lolita at alikudan ti pamilyami. Ita, agsagsaganak manen ngagsubli ijay Saudi, tapno makigasangga sa tak ijay, kan barang makailiwliwag ak kabayatan ti kaaddak ijay. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Joey. Joey, pagayam ko, tuloy latta ti biyag. Patibkaram ti pakinakam mo. Panunutem dagiti anak yo kini Lolita, arumbang asuportaram. Sikalangan tinamnamaan dagiti anak mo. Ala, ituloy mo ti agsalukag. Ituloy mo ti kinasaya at mga ama. Numay papanmat kini Lolita, sapay la kumata dumteng to ti panawen a makaamiris, ket pagbabawyan na tinagbidutan na kada kayo, kadagiti anak yo. Ket no dumteng man day tagundaway, addantuken kan ti amin a pangedeng. Basta ti panunutam ita, ket ti agdama, ken ti masakbayan, dagiti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Joey, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti matireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.